Ni keza. Yo, bajama, plaka. Ni wane kabisa. Yo, ndabona mu basanze mwicaye ku gasima fresh. Byagaje. None se bimeze gute mu Cyane buzima? fresh, ubona se kuri kumwe n'icyana gitwe. Cyane. Aho waje kuramo ingofero bona. Bose ariko muri zoema. Sure. This is my sister. Any sister one. Ariko nubushize ndasanze muri kumwe. Yeah, of course. Okay. Sasa Brown nawe sister ngiye kukubaza utubazo tubiri twerekeye kuki dufore. No foto se yari nziza. Tega amatwi bro. Sorry. Akuma boske bari. Okay, nje nk'umunyamakuru nje kwishakira inkuru muri bisanzwe. Okay. Kandi ukorera icyo kinyamakuru. DSTV desazana. DSTV 250. Ako se buri abantu nsi bazakora subscribe. Niko biba bimeze. Iyo nawe channel ya YouTube. Ya YouTube. Oh my god. Okay. Baby, yo channel is. Mu buzima busanzwe Ako se sasa. wowe uzuko uyu nta nubwo azi iyo YouTube. Nta nubwo umugabo azakora subscribe. Ari kubyumva. Bibaka kanya ahita ubikora fast. Tubikora none hanga. Ubikora fast kabisa. Ya, bibisanzwe tugiye kubagiranira akaganiro kameze neza. Dusanze umusore n'inkumi bicaye ku muhanda ngiye kuganiriza. Abibonye ko kimeze neza wa nabibonye. Reba neza. Nabisoje bro. Ariko yo ni sister wawe bujya. This is my best sister man. Ni sister wanjye. Okay, Brown. Ngiye kukubaza ikiganiro kimeze gute? Ese mu buzima busanzwe uracyari umusore cyangwa uri umugabo? Nvango mu buryo bw'abantu bareba hafi aha ngandi umusore tu. Ariko mu buryo bwo mu mutima ndi umuntu w'umugabo. Oh, uri umuntu w'umugabo. Yeah, of course. Yeah, n'ibitekerezo n'iby'abantu b'abagabo. 100%. Ahubwo 200%. Yeah. Ese mu buzima busanzwe urabura urubyiruko rw'iki gihe. Urarubona gute? Ese rwakura amaboko mu mifuka kugira ngo rukore cyangwa rwiteze imbere? Ese wowe ko nawe nsanzwe uri urubyiruko, ese urabagiririye inama? Okay. Muri make ahantu hari ikibazo rero. Ibintu bituruka mu ntuza mu myumvire y'abantu. Ubundi ikintu cya mbere kimaze urubyiruko. Urukumva? Ikintu kigendanye na social media, urukumva? Social media bakaba batakura amaboko mu mufuka ngo bakore biteze imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko aha ngaho social media numvishe yuko bahora mu buriri batabyuka bakirirwa kuri social media. Ya. Ubundi reka nkubwira intumwa Imana uwo bita bamwita uranyine uramuhanuzi w'abadivantiste bamwita Elena White. Yaravuze ngo uvuga ngo uko utinda kubyuka uko umwana atinda kubyuka n'abadasinziri nta kindi abatekereza uretse iki imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rero uyu mwana atinda mu buriri agatinda mu mbega umuntu wese udafite akazi ko gukora nta kindi kiba kiri mu bitekerezo by'uretse iki imibonano mpuzabitsina. Sister warabyumva gute? Oya sister ajye wimwizana mu kiganiro. Ngiye ibintu n'ibyagira yako sister wanjye rega ntabwo nose ugira ngo ni urubyiruko ariko ibyo nyibyo uzabimukoresha ku giti kiwe ninjye nawe. I don't know. Okay, twakomeza. Okay. Ubundi wowe ikintu gukora no kunyumva. Okay. Ikindi buriya cyica urubyiruko. Buriya ibintu byo kwishora mu nkundo umuntu akiri muto nta nubwo ari safe, sibyo? Urabizi se? Buriya wagakwiriye kuba unsanze hano hantu urabona hadasobanutse se? Arasobanutse. Nagakwiriye kuba nicaye n'icyane. Ariko tuba turi kumwe na sister wanjye tumedita, sibyo? Buriya rero urubyiruko ikintu cya mbere kigwicarwa cya mbere ni akajagari ko mu mutwe. Ukumva ko udashobora gukunda umukobwa umwe ugakunda abakobwa benshi. Kandi uri ahantu ibintu bibabariza rero. Iyo ukunze abakobwa benshi umwe yakubabaje undi akagushimisha. Wa wundi wagushimishije ntabwo umuha agaciro. Uha agaciro wa wundi wakubabaje. Ari byo bindi bajya bavuga ngo umwana urwaye niwe witabwaho kurusha utarwaye. Yeah. Okay. Reka dusoze ikiganiro. Okay. Uranyuzwe? Ndanyuzwe kabisa nta n'ikindi ngenda narenzaho. Naho baby. Tuzahurira kuri YouTube. Ni umunyamakuru. Okay. Finito.